Amakuru agezweho none yemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto uyu nta wundi ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kwisanga mu ntambwe 18 uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agahinda benshi baravuga neza ko kongeye kumwegura agahinda kongeye kumudugika benshi bati Antoine Felix Tshisekedi mu marira menshi AFC 23 imuhaye isomo rikomeye cyane atazibagirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba aho imaze kurasa bamwe mu basirikare bakuru muri iki gisirikare bivugwa neza ko bahise banajyanwa mu bitaro bya Uvira rwagati ariko biza kurangira ntacyo bitanze biza kurangira bitabye Imana n'abasirikare babiri bivugwa neza ko bafite amapeti ya koloneli nkuko bigenda bigaragazwa ndetse bivugwa neza ko abangaba kandi bari baje bacungiye umutekano ku buryo bukomeye cyane bari baraye mu mujyi wa Uvira bivugwa neza ko bari baje hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira aherekeza za Bijombo nkuko bigenda bitangazwa Bijombo kandi bivugwa neza ko atari ubwa mbere haguye abasirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo mu byukuri abangaba bivugwa neza ko aribo Tshisekedi yari yohereje nk'inkora mutima ze kandi aba hafi bamufasha umunsi ku munsi ndetse bigasa nkaho mu gihe yaba adafite abagabo bivugwa neza ko amapeti yabo ndetse atarakwiye kuba ariyo uko bivugwa neza ko bari bafite gahunda yo kuzamurwa mu mapeti ndetse bakaza kugirwa abisumbuye ku bakoloneli mu gihe baba bavuye muri iyi misiyo yo kuza gukusanya amakuru y'ibiri kubera ku rugamba ndetse no kuza kugeza kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo ibiri kuva ku rugamba ndetse nuko situation imeze kuko bisa nkaho habaye ikibazo gikomeye cyane kiri gutumiza ingabo za leta ya Kongo zidatsinda aba rero nibo baguye mu rugamba uribaza ngo byagenze bite abafite amapeta ngana gutya ko batagaragara kuri front line ese barashwe nande ibi biraza gusobanurwa cyane AFC 23 binyuze muri mudahusha cyangwa se sniper wayo ndivugwa neza ko ari warasha amasasa 6 ayarasa kuri aba bagabo nyuma yuko yari yamaze kumenya imodoka barimo batemberezwa n'ingabo nyinshi cyane zibacungiye umutekano bagenda babereka ibice bagarukiramo babereka ibice AFC 23 irimo bagenda babereka n'ibice 23 ifitemo defense zikomeye cyane kugira ngo urugamba ruzajye gupangirwa Kinshasa maze yazoherezwe ingabo n'ibikoresho rurangiza bishobora kuzaza kurimbura AFC 23 abangaba kandi amakuru agaragaza neza ko bamaze kuba barangizwa na AFC 23 n'izi nkuru bari baje gufata batazibaze ndetse ngo baze kugira umugambi bacura mu bisha nkuko bari baje kugenda biga urugamba uyu warashe izi ngabo za Kongo byatumye Tshisekedi arira ayo kwarika nkuko bivugwa neza ko Kinshasa kugeza ubu ngubu ari imiborogo gusa ndetse haravugwa igisa naho hashobora kuza kuba igimeze nkaho ari icyunamo cyangwa se gufata igihe cyo kuba bagerageza kubabarira cyangwa se kunamira abangaba bamaze kwicwa ariko kandi bivugwa neza ko igishimishije kuri izi ngabo za leta ya Kongo ari uko iyi mirambo yabo babashije noneho kuyitwara nkuko byagaragaye kuko uwabarashe ntabwo yarabegereye cyane ndetse biza kurangira uyu mugabo aje kuba nyine akora ibitendo bikomeye cyane bivugwa neza ko uyu sniper cyangwa mudahusha wa AFC 23 yari yitegeye neza aho izi ngabo zaturukaga mu gihe zari ziri mu bice zisanzwe zikontorora ariko kandi zigenda zisatira AFC 23 ariko zikagenda zitarasa ariko bisa nkaho zifite ubwirinzi bukomeye cyane ndetse imbunda ziremereye cyane n'imodoka z'intambara uyu rero yaje kubacunga maze aza kurasa bamwe muri aba bayobozi bivugwa neza ko aribo bari baje kwiga uyu mushinga wo kurimburamo 23 maze bakawujyana Kinshasa Tshisekedi yongeye kohereza inshuti ze magara ndetse abo bakoranye ndetse bamukingira ikibaba bivugwa neza ko aribo bari bamufatiye runini aba bagabo akaba niyo mpamvu bari boherejwe muri ibice ubu rero biza kurangira bamaze gucishwaho nagahinda gakomeye cyane namarira menshi cyane Kinshasa ariko kandi bingibi nkeka ko bakabaye barabimenyereye kuko umunsi ku munsi AFC 23 bayisomo rikomeye cyane kuri imirongo y'urugamba aho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gihura n'uruva gusenya n'inkuru zigezweho kandi zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane mu bivuga neza ko iki gisirikare kandi cya 23 kitahise kirekiriraho bahise bakora advancing ikomeye cyane byaje gutumiza ingabo za leta ya Kongo ndetse bivugwa neza ko zifite ibikoresho biremereye cyane ndetse hari n'abasirikare bisa nkaho batari basanzwe muri ibice ari nayo mpamvu byabagoye ariko bakaba abasirikare b'abahanga cyane kuko babashije gukura iyi mirambo y'abayobozi babo muri ibi bice ndetse bakayijyana ibyo bagenzi babo bari basanzwe muri bice batari bamenyereweho kuko iyo warasaga umwe bahitaga birukanka bose bagashwiragira
M23. Bivugwa neza ko ibi yabikoze kandi umwe muri aba basirikare we atahise yitaba Imana, ahubwo yaguye mu bitaro bya Uvira akimara kubigeramo. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane, ariko kikaba igikuba gucika umugongo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone rero amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto yongeye guhamagara perezida w'u Burundi asa n'umuganyira amuririra, amubwira noneho ko ibimubayeho ijuru rimwituye hejuru. Ibi kandi ntacyo uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yari bukorewe, kuko nawe amubwira neza ko ibyarimo bitamworoheye ndetse ko nawe ataryama ngo asinzire. Aba bagabo babiri bisanze gute bari kudugarirwa n'ibibazo bikomeye cyane, nkuko bivugwa neza ko ibyinshi aribo babyiteye, ariko kandi bikaza kugaragazwa nuko aba bagabo nanone ikijyanye n'agafaranga cyo barakibona, kuko ibirombe byinshi cyane babyigwizaho ndetse bakaza kugenda bashora mu ingabo zabo kugira ngo zibacukurire, ndetse zikaza kuba zihagarariye bimwe mu birombe. Dore ko hari amakuru avuga neza ko Tshisekedi we yamaze no gushyiraho umutwe ukomeye cyane ngo wo kubungabunga umutekano wo mu birombe cyangwa se wo gucunga ibirombe. Byumvikana neza ko aho gushyira umutwe w'ingabo zikomeye cyane zo gucunga umutekano w'abaturage, ahubwo yashyizeho ingabo zikomeye cyane ngo zo gucunga ibirombe. Ibi rero byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakoreshwa mu nyungu z'aba bagabo bategetse ibi bihugu. Ibiri gutuma rero bikomeza kugenda bibagora, kuko zahabu ziraboneka ndetse n'ibindi by'agaciro, ariko ikijyanye n'amahoro ngo cyarabuze, kuko ubu abari kwicwa ni bamwe ba hafi muri bo. Bivuga neza ko nabo baba badatuje ndetse bataryama ngo basinzire. By'umwihariko Tshisekedi we ntabwo yorohewe, by'umwihariko na perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kugenda ashyirwaho puresha, igitutu gikomeye cyane, bamucanaho umuriro bamwe mu bo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare. N'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo finaroma ishobora kuba igiye kuba yabamo ikintu kidasanzwe. Benshi barabyishimiye bitaraba, benshi barabisaba, benshi kandi bakabyifuza, ariko kuri iyi nshuro leta yigenga ya M23 yitwa Kivu Republic benshi bamaze kugenda bayitangaza. Ese bigenze bite? Byamaze guca amarenga. Ni mu gihe umuvugizi wa M23 wungirije kuri ubu ngubu yamaze kugenda aca amarenga yuko ibyo barwaniye bigiye kugerwaho, kandi bigashimangirwa n'urugendo rwa James Swane, uyu mukozi ukomeye cyane w'umunyamerika ukora muri MONUSCO, ndetse berutse kugirira uruzinduko rukomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mwarabibonye aho uyu mugabo yaje ndetse akisanga yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na FCM 23, yaba ibyabereye mu ruhame n'itangazamakuru, ibyabereye mu muhezo, aho benshi bavuga neza ko ahangaha hariho Tshisekedi yarangirijwe ku buryo bukomeye cyane, ikitwa gucamo Kongo ibice bibiri, ariko kandi ntize kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru. Kongo ikagomeza kwitwa Kongo, maze igice M23 kontrola kinini cyane nacyo kikaza kwitwa Kivu Republic. Iyi Repubulika ya Kivu benshi bamaze kugenda bagaragaza na bimwe mu birango bavuga neza ko ari ibirango izifashisha. Ni ibirango birimo ibendera ririmo inyenyeri hagati, ndetse bivugwa neza ko ari ryo M23 mu gihe yaba imaze kubona ubwigenge ndetse hakaza kubaho kuyiha iki gihugu, byaza kugenda byifashishwa. Biravugwa neza ko kandi indirimbo y'igihugu n'ibindi byose byamaze gutegurwa. Iri darapo nk'uko ryakomeje kugenda risirikira ku mbuga nkoranyambaga ririmo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko bigenda bigaragara, ariko hagati hakaza kuba harimo inyenyeri. Benshi ntabwo bigeze basobanura ibijyanye n'aya mabara ndetse kuko bitaraba official, ariko ni ibintu benshi bavuga neza ko bigeze kuri 80%. Ese Tshisekedi bizagenda bite? Ni mu gihe M23 yarwanye intambara igihe kinini cyane, ituruka mu mashyamba ndetse biza kurangira itangiye kumanuka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza igeze mu bice bya Masisi, itangira kumanuka yerekeza mu bice bitandukanye bya Sake, ariko kandi iza no kwisanga yamaze gufata umujyi wa Goma mu rugendo rutari rworoshye n'ibindi bice bitandukanye binini byabereyemo imirwano ntigeze mvuga. Aho M23 icyo yarwaniraga benshi baravuga neza ko ari cyo yakabaye ihabwa, kandi cyama
cyamaze kugenda kigerwaho. Ibiganiro by'amahoro byose kuri ubu ngubu bisa nkaho Tshisekedi bigenda bimukasa nyuma yuko bamaze gusanga yaragiye akora lobbying zikomeye cyane ndetse akagenda akora ibisa naho atari ubunyamuntu cyangwa se n'ubunyamwuga. Ingabo ze za Kongo zagiye zikora ibyaha by'intambara zikaza kwica abasivile ndetse badafite intege zo guhangana nabo. Ibi byose nibyo byagiye bigenderwaho. Ikindi kandi hagendewe ku mutekano ubarizwa mu bice M23 ikontorora, hagiye hakorwa amakusanyamakuru ndetse hagakorwa ibimeze nka supervision ndetse biza kurangira M23 ishimiwe kuba yaragaruye ituze n'umutekano muri ibi bice bya Kivu ikontorora, ndetse benshi barifuza ko isubira no mu mujyi wa Uvira kugeza ubu kuko nawe uri mu bice bya Kivu nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi benshi baravuga neza ko igihe cyabyo nacyo cyegereje kuko hamaze kugaragazwa inyigo ya nyayo ndetse n'ibisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze no kuba cyashyirwamo inzego zitandukanye. Ni mu gihe kandi leta ya Tshisekedi yo ikomeje kuba iririra mu myotsi, mu gihe benshi bavuga neza ko Tshisekedi yiringiye Amerika yihugirwa mu ntambara itayoroheye na Irani, ndetse biza kurangira Irani ibashije kugenda itesha umutwe Amerika ku buryo Tshisekedi atari kongera kwitabwa n'uwari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amuhe ubufasha. Biza kurangira kandi abanyamerika ahubwo batangiye kwisurira M23 mu bice kontorora by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ndetse bakagirana ibiganiro ibyaje kugaragariza Tshisekedi neza ko amabuye y'agaciro yari yaremeye akayemera ari amabuye ari mu bice adakontorora. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gusanga igomba kuba yakorana na M23 ahubwo bakaza kuba bakorana ubucukuzi bw'aya mabuye kugira ngo iki gisirikare cya M23 aba ari cyo kiba gikontorora za Rubaya nk'uko gisanzwe cyakontorora, kuko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Agahinda benshi batikarakanyagwa. Iki gisirikare cya M23 kuri ubu ngubu gifite murayi ndetse na avantage zikomeye cyane, nuko abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bo bakomeje kugenda nabo barira mu myotsi, barira bavuga neza ko batitabwaho ndetse ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa byose ku rugamba. Ari nayo mpamvu ngo bakomeje kugenda batsindwa bagatakaza abasirikare benshi cyane, abandi bakaza kugenda bafatwa mpiri nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birasobanura iki? Mu gihe iyi leta ya Kivu Republic ya M23 yaba ishinzwe ndetse hakaza kumera nkaho ibihugu bibaye bibiri nk'uko umugambi ugeze kuri 45%, benshi baravuga neza ko M23 izaba ari igihugu kinini cyane, ikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu birimo u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse na Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika, ndetse bahana imbibi n'igihugu cya Congo DRC nk'uko bizaba bigaragara. Ibi kandi benshi bakavuga neza ko bizasubiza abaturage bahoze ku butaka bwa Congo mu ngo zabo ndetse bakaza kongera gutura iwabo, nubwo bamwe bahunze bakaba bamaze imyaka myinshi cyane bari mu buhunzi, ndetse bamwe bagiye bajya mu bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika. Bikavugwa neza ko bazahita baza gushora imari ndetse no guteza imbere iwabo, yaba za Masisi na za Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Birere n'ahandi. Bisa nkaho icyo gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaragize indiri yacyo. Abasirikare benshi cyane bahise M23 bamaze kugenda bahabwa andi masomo yisumbuye kuko basa naho batakiri kurwana nk'inyeshyamba, bahindutse nka leta nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Namakuru yaragaragaza neza ko igihe ibi bizaba bimaze gukunda kandi hazahita habaho itangazo rikomeye cyane, official communique. Abanyamurenge abandi bose zambaza Masisi ndetse n'abandi bagomba gutaha, ababishaka bakaza bakubaka igihugu cyabo kuko icyo abasirikare babo barwaniye ndetse nabo ubwabo bagiye batera inkunga baba baramaze kukigeraho, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza gusigarana ubutaka bwacyo, maze n'iki gice cya Kivu kikaza kugira ubutaka bwacyo. Iri tangazo benshi baritegerezanyije amatsiko kuzabona itangazo ryatanzwe na M23. Amahanga no yabitangaje, ibinyamakuru byose byabitangaje biri kuvuga biti ubu tuvugana havutse igihugu gishya muri Afurika cyitwa Kivu Republic, aho M23 yamaze kugenda iharanira ubwigenge, kwishyira ukizana ndetse no kwisanzura ku butaka bwa kavukire, kandi bikaza kugerwaho.
Namakuru agezweho none yemeza neza ko AFC M23 ibintu by'imbabazi ndetse no kugirira impuhwe abacancuro bafatiwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa niyamaze kubyibagirwa. Ni mu gihe abacancuro bafatwaga kuri ubutaka bwa Kongo bajyanwaga mu bigo bya gisirikare aho M23 ikontorora, bamwe bakagirwa imbohe z'intambara, nuko igihe kikagera bamwe bakoherezwa iwabo. Hari n'abagiye basabirwa inzira kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifunze, ndetse biza kuba ngombwa ko banyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda aho AFC M23 yatakambiye u Rwanda irusaba gutanga inzira kwa abacancuro ngo berekeze iwabo. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri. Kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. Abacancuro bafatiwe kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nshuro M23 yabanje kubibutsa ikintu kimwe, yababwiye neza ko ubu butaka buri kurwanirwaho n'abaharanira uburenganzira bwabo, abaza kuhakorera amafaranga y'amaraso itabifuza. Aba barongeye baragaruka, irabarekura, barongera baragaruka. Kuri iyi nshuro bafashwe nta mbabazi nta mpuhwe bagomba kugirirwa nk'uko byamaze kugaragazwa. Abacancuro bamaze gufatwa, bamaze kubohwa, ndetse biravugwa neza ko ari ibihano bikomeye cyane bagomba guhabwa kugira ngo bize kubera isomo n'abandi bari kuri ubutaka batarafatwa. Niba bishoboka baze kuba basaba inzira bitahire, inzira zikigendwa. Abafashwe kandi biravugwa neza ko ari abacancuro bane M23 yaje gucakira ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bari muri operasiyo zo gutegura ibitero, dore ko bana aribo bategura bya bitero by'indege ndetse na za drone zikomeza kugenda zivundereza amakompra ndetse n'amarokete mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice nka za Minembwe ndetse n'ahandi nk'uko bigenda bigaragara. Aba kandi nibo bategura ibitero bigabwa kuri AFC M23 umunsi ku munsi, yaba muri Plaine d'Ruzizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ubwo turi muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ntago turagira muri Kivu y'Amajyaruguru, za Masisi, za Rubaya n'ahandi hose, ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Aba kandi nibo bagiye bagaragaza umuhate ndetse na avantage bagiye bagira kuri urugamba, bakaza kwereka izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko zigomba guhagarara kugira ngo baze kuzikavaringa mu bijyanye n'ikirere, maze nazo zize kunyura hasi ku butaka. Ibyagiye bigora M23 guhangana n'ibitero bikomeye cyane, ari ibyanyuraga mu kirere ndetse n'ibyanyuraga ku butaka. Ibi rero byaragoranye cyane, ndetse ibyaje gutuma iki gisirikare cya AFC M23 nacyo kiza kurakara ndetse kiza kurya karungu, birangira gifashe umwanzuro ukomeye. Uribaza ngo umwanzuro ni uwuhe? Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane ntabwo babashije gukavaringa aba bacancuro, byaje gutuma M23 abo yafashe nayo yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kongera kubumvisha. Biravugwa neza ko baziritswe amaboko ndetse baza gushyirwa mu modoka inyuma aho batari bitaweho cyane. Aho bivugwa neza ko abacancuro bagomba gukorerwa icyitwa torture kugira ngo bakomeze kugenda bavuga byinshi cyane ndetse basobanure iby'imikorere yabo. AFC M23 kandi amakuru aravuga neza ko iki gisirikare gisa naho cyahinduye ingamba ndetse n'uburyo bw'imirwanire n'uburyo batreatingaga aba bafashwe ku rugamba, aba bacancuro ndetse n'abandi. Bisa naho byahindutse kuko babonye ko kubajenjekera ari byo bituma kubafata bisa nkaho ntacyo bivuze. Abari gufatwa kuri ubu ngubu bagomba kujya bahabwa ibihano biremereye cyane ndetse ibihano bishaririye nk'imbohe z'intambara. Ni mu gihe ibiganiro by'amahoro byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi, hariho ingingo yemeza ko bagomba guhererekanya imbohe z'intambara, ariko kandi ingabo za leta ya Kongo imbohe z'intambara zifite ni nke cyane ugereranyije n'abasirikari ibihumbi n'ibihumbi M23 ifite b'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi barimo n'aba bacancuro. Inkuru rero ziravuga neza ko M23 ari iri kwingingwa na leta ya Tshisekedi kugira ngo bahererekanye izi mbohe z'intambara, ariko bisa nkaho M23 itari kubyumva neza, ahubwo ikomeje kwadivansinga mu buryo bw'imirwanire, aho ikomeje no kugenda nyine icakirira aba bacancuro kuri inshuro. Ibihano ngo birakakaye M23 yariye karungu kugira ngo n'undi wese ushobora kuza gutekereza kuza kuri mirongo y'imbere ku rugamba aze gutekereza neza ko ashobora guhura n'ubabare atari bya bindi bya diplomasi ndetse no gushaka inzira z'ibiganiro. Mu gihe wafashe umwanzuro ashobora kuguhitana ku rugamba, M23 bifashe mu mwanzuro mu gihe abo yafataga byajyaga bigaragara neza ko iri kubabembekereza, irimo iraborohereza ndetse irimo irabafasha buri kimwe cyose, bikaza kurangira ibarekuye. Nyamara bagenda aho kwicuza bakongera bakagaruka muri iyi mirwano, icyatumye M23 irakara cyane ndetse iza gufata iyi myanzuro ikomeye ikakaye, ndetse imyanzuro benshi bavuga neza ko iri buze gusharirira ingabo z'abarundi, ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo ndetse n'abacancuro
Canshuro n'ingabo za Angola uwo ari we wese uri guparticipa muri uru rugamba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo agomba kumva kuri ubu bubabare ndetse akaza kumva agahinda ndetse akaza kumva byinshi cyane nk'ingaruka zo kuza guhangana kuri uru rugamba atazi neza impamvu yarwo. M23 yongeye kwibutsa abaza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo ko iyi mirwano iri kuba hagati y'abavukanyi n'inkako twabyita n'abaturage bo ku butaka bwa Kongo bari guharanira uburenganzira bwabo. Yongera kwibutsa kandi ko uzabyisangamo wese akaza kugira amahirwe make agahafatirwa kuko ni ibintu byagiye bigaragara cyane azicuza impamvu iyo ari yo yose yongeye kwisanga muri iyi mirwano. Nubwo bimeze bityo kandi ibitero byo ku mirongo y'imbere ntago byigeze bihagarara. M23 yo irimo iratanga isomo rikomeye cyane ndetse n'ibihano bishaririye nyuma y'uko benshi bagiye bayishinja ko yagiye iregeza mu guhana abasirikari bayafashe, ari nabyo byagiye bituma usanga ingabo zisanzuye cyane zikagira ngo hari ifite M23 ntabwo ifite ubushobozi cyangwa se hari uwayibujije kuba yakihanukira ndetse igahana aba bafatiwe ku rugamba ndetse n'izi ngabo. Amakuru kandi aravuga neza ko ibitero bitandukanye byongeye kugeragezwa hakurya mu bice bya Minembwe. Ese niki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari kugerageza gukubita agatoki ku kandi? Ese Minembwe hari iki ko nta mabuye y'agaciro habarizwa? Minembwe ko nta by'agaciro bihari? Niki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi baza kuhagaba ibitero umunsi ku munsi? Nyamara ukuri kwamaze kumenyekana. Ahangaha Minembwe ngo bashaka kuzahagira training wing cyangwa se aho ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bazajya bakorera imyitozo. Ni nayo mpamvu bakomeza kugenda bagerageza kuhimura aba banyamurenge babarasa ndetse babajujubya. Ibi kandi babikora umunsi ku munsi kuko ngo babonye ko ari cyo gice cyisanzuye ndetse bisa nkaho kinitaruye. Ibi kandi bisa nkaho M23 n'amadubu bamaze kubimenya kare, ariyo mpamvu bakomeje kugenda bashinga defense zikomeye cyane ndetse n'ibirindiro mu mihanda yerekeza muri ibice bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye. Nkuru igezweho none yemeza neza ko ingabo z'u Burundi mu nama ikomeye cyane ya Etat Major yabaye yamaze kwanzura umwanzuro ukomeye cyane. Imyanzuro iragira iti: nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye uyu wiyita Neva yakomeje kugenda agaragara mu binyamakuru bikomeye cyane ndetse yabibyandikira muri Afrika ndetse na hanze ya Afrika, bavuga neza ko yamaze kunoza umugambi wo gutera u Rwanda we n'igihugu cy'Ububirigi, aho hagiye hajya hanze amajwi bivugwa neza ko yabwiraga igihugu cy'Ububirigi ko ibyo agisaba ari ukumuha intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kuko igihugu cye nta na kimwe bafite muri ibi ngibi, yaba intwaro zigezweho cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere, ngo ubundi umugambi bakawunoza. Ibi byaravuzwe cyane ndetse bigenda binagarukwaho kugeza ubwo Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto bahamagaye uyu mugabo bamubwira neza ko ibyo ashaka gukora ashobora kuba agiye kwikururira umuriro. Bamubwiye kandi ko nk'uko byagiye bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye byandikira muri Afrika ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabwiwe na Yoweri Kaguta Museveni ko bazamubona ari guhungira mu gihugu cya Tanzania mu gihe yabahirahiye gutera u Rwanda, nk'uko yagiye abyivugira uyu mutetsi igihugu cy'u Burundi ko guturuka mu Kirundo ugera i Kigali ari hafi cyane kuko yabikora kandi akabikora mu gihe gito. Kandi bikavugwa neza ko William Ruto yamubwiye neza ko intambara nayitangiza mu masaha 2 izabiri kubera Bujumbura. Benshi bakavuga neza ko ibi ari byo byateye ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi biza kurangira ahinduye uyu mugambi, ariko nanone abenshi bavuga neza ko n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi arimo abiganjemo abajenerali bakuru barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo bongeye kuba bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, baramwihanangiriza aho basaga n'abamwereka neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Aha kandi bongeye kumwibutsa neza ko ibyo yabwiwe na William Ruto ko AFC M23 yamutsindiye ku butaka bwa Kongo, kandi iyi AFC M23 idashobora kuba ifite nibura na kimwe cy'ijana cy'ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Yabwiwe neza ko rero ashobora kuza kwirahuriraho umuriro mu gihe Ububirigi buri kumushuka bushobora kuzamutererana kuko ntibuzamuha abasirikare bo kuza kumufasha uru rugamba. Ibi bikoresho rero bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yahabwa andi mabwiriza n'Ububirigi. Bivugwa neza ko ashobora kuza kwishyura amafaranga yaguzwe ibi bikoresho byiganjemo ngo nibicya, kandi ibindi bikoresho byari biri mu nzira bikaba byamaze kugenda bihagarikwa. Niki cyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yijandika muri iyi migambi yo kwishora mu ntambara? Ibi nibyo abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bamubaza ndetse bamwibutsa neza ko igihugu cy'u Burundi kidafite tekinoloji ndetse n'igisirikare gikomeye, nyamara akaba ashaka kubashora muri iyi
mirwano, ibyo n'abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi batumva ndetse badasobanukiwe. Ni nayo mpamvu iyi migambi yo gutera ndetse no kwishora mu ntambara isa naho yamaze kugenda ayisubika. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki ndetse bivugwa neza ko amakuru yagiye hanze y'ubutasi yemeza neza ko uyu mugambi yawimuriye mu mutwe wa FDLR. Ibise biraza kurangira bite? Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto arongera kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko izi ntambara bakwiye kubanza bakarwana intambara imwe bakareba ko bayitsinda. Intambara afite n'ukuvuga ko ari uguhangana na M23 ikomeje kumutsinda ku mirongo y'urugamba ndetse no mu buryo bwa diplomasi ndetse na politike, aho abanyamerika barimo umuyobozi wa UN uyu nta wundi ni James Siswane. Uyu nguyu aheruka kugirira uruzinduko ku butaka bwa Goma, aho yaterewemo kashe muri pasiporo ye, bakamutereramo kashe irimo ibirango bya M23. Bivuze neza ko uyu mujyi wa Goma n'ibindi bice M23 ikontorora bisa naho byamaze kwiha ubwigenge. Ibi rero benshi bari bategereje kuzareba pasiporo y'uyu mugabo bazateramo kashe yihe mu gihe yasuye igihugu cya Kongo ariko akajya mu bice biyoborwa na M23. Ibi benshi bahise bavuga neza ko biba byamaze kuba confirmed ko Tshisekedi ashobora kuba atakiri kumvwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yagiye atanga ibirombe byinshi cyane harimo ibya rubaya, avuga neza ko ari byo azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zimufashe muri iyi mirwano, nyamara agatanga ibirombe biri mu bice adakontorora ndiwe n'ingabo ze. Ibintu benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko nabyo bishobora kuzamukururira ibibazo. Namakuru yarakomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'u Burundi bukomeje kugenda bushyirwaho igitutu interine mu gihugu cyabo, kuko bivugwa neza ko abasirikare bongeye guterana bicaza uyu mukuru w'igihugu bamubwira neza ko ibyo ari gutekereza akwiye gucira kuko birura, kuko ibyo ari kwijyanamo bishobora kuzanira igihugu cyabo umuriro ndetse ukomeye cyane. Aba kandi bamwibukije neza ko no guhangana na Red Tabara ari ingume mu gihe idafite ubushobozi bukomeye cyane ndetse n'abandi batavuga rumwe n'iyi leta. Mu gihe rero yabagiye kwishora mu ntambara n'igihugu nk'u Rwanda ko byaza kubakuraho cyane, bisa nkaho uyu mugambi wamaze gusubikwa. N'amakuru rero akomeza guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba arasobanura neza ko imbohe z'intambara zishobora kuza guhererekanywa mu gihe gitoya, aho M23 mu biganiro by'amahoro biheruka kubera mu Busuwisi mu byasinywe harimo ko igihugu cya Kongo kizafata abasirikare gifite ba M23 n'amara na M23 kaza gufata ingabo ifite yabiza abarundi ndetse n'ingabo za FARDC. Abangaba bakaza kongera guhererekanya imibare y'abasirikare. Gusa benshi baravuga neza ko M23 bitabyutishije kuko ni ifite umubare munini cyane w'ingabo za Kongo n'abarundi yafashe, mu gihe aba M23 bafashwe ari umubare muto cyane, aho byaza kugurana izi mbohe z'intambara nk'uko byemejwe muri aya masezerano aheruka gusinyirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibi rero nabyo biraza kugenda bigerwaho, turaza kugenda tubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru. Ni amakuru ariko ari muri diplomasi, ariko no ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byoroshye, kuko ibice bitandukanye ku butaka bwa Uvira bivugwa neza ko abarundi bongeye kwinjiza intwaro zanyujijwe ku mupaka wa Gatumba nyuma y'uko umupaka wa Kavimvira baje kubona neza ko hashobora kuba hari intasi za M23 kugira ngo zibe zatanga amakuru y'uko hinjiye intwaro ndetse n'ubwoko bwazo. Umupaka wa Kavimvira niwo wakoreshwaga kuko niwe mupaka munini cyane, ariko bivugwa neza ko umupaka wa Gatumba ariwo waje gukoreshwa abarundi bagarura intwaro kuri ubutaka bwa Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ntwaro bagiye bazizana kenshi nyamara bikaza kurangira izo M23 itabambuye bazitwikiye ubwabo iba yabashyizeho igitutu, bakaza kwirinda kuzisiga kugira ngo zitaza kubarashishwa. Mu by'ukuri ibintu rero ntabwo byoroshye, urugamba ntabwo rworoshye. Mu minembwe na mikenke induru ziravuga, amasasa arumvikana Kabunambo ndetse arumvikana Puezero ndetse no muri Plene. Ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu. Nta makuru agezweho nonaha, ni amakuru akomeza kugenda agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa bisa nkaho ari ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye. Ese bigenze bite? Ni nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yerekwa kenshi cyane ko ibyo ari gupanga byo kuba yazatera u Rwanda bisa nkaho bitazamukunda ndetse
ndetse bizamuzarira amazi nk'ibisusa. Ubu rero bisa nkaho yahinduye umuvuno nyuma y'uko yabwiwe kenshi ko ubu gutera u Rwanda bitamworohera ndetse bitamukundira. Ibi yamaze kubinyuza muri FDLR, iyi se nayo yabishobora. Ibi ntago byakuna nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bakomeje kumuha inkwenene nyuma y'imyanzuro, ndetse bivugwa neza ko akomeje kugenda agirana inama zibanga zikomeye cyane na bamwe mu bayobozi ba FDLR. Abase si bamwe birirwa mu mashyamba, benshi bavuga neza ko bamaze no gutatanywa, ariko bagenda bagerageza kwihuza ndetse bahimba ibinyoma kugira ngo bazagerageze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni igihe kinini cyane bamwe mu bashirikare bakomeye cyane b'u Rwanda bagiye bavuga neza ko FDLR itamara iminota 3 ku butaka bw'u Rwanda. None perezida w'igihugu cy'u Burundi agiye kugerageza ibingibi ngo afatikanye na FDLR. Bisa nka bya bindi bavuga ngo wishinga umugabo mbwa mugakubitanwa. Uyu niwo mugani benshi cyane bakomeje kugenda bakoresha. Inama zikomeje kuba hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na FDLR, bamwe mu bayobozi bayo bivugwa neza ko zikomeje kuba, ndetse aho agenda abatumira kugira ngo baze kureba uko bapanga uyu mugambi bakawunoza. Ni umugambi bisa nkaho ari umugambi ugoye, bisa nkaho ari ukujya ku kwezi ndetse ukaza kujyayo mu buryo budasanzwe, niko benshi bakomeje kubigereranya. Bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza kwisunga FDLR ibi ntacyo na kimwe byamufasha. Ni mu gihe benshi bagiye bamukwena ndetse barimo abakuru b'ibihugu bakerekana neza ko ibyo ari gutegura bitazamuhira. Kuri ubu ngubu rero kugira byikureho ndetse se n'ubivuyemo burundu yahise abyoherezamo FDLR, aho udashobora kujya cyangwa se ahakunaniye uhatuma ikigoryi. Ibi rero nibyo benshi cyane bakomeje kugenda bavuga. Nyine ni imigani, ntabwo ari abatwisi ikigoryi, ahubwo ni imigani isanzwe, ndetse biragenda bisobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se imitekerereze y'ubu buyobozi bw'u Burundi bukomeje kugerageza kwisunga abananiwe no kuba bagerageza kwirwanaho. Ubu tuvugana abangaba bari kugerageza kuba bahabwa ngo ibyangombwa byose ngo batere u Rwanda. FCM23 ntiboroheye, ikomeje kubacanaho umuriro. Baratatanye, bari mu bice bitandukanye za Warikare, ibice bitandukanye za Masisi ntibakihabarizwa. Bamwe bamaze kugera mu birometero birenga 50, ariko ngo biravugwa neza ko aribo bagiye kwegeranywa ndetse ngo bakaza kwishyira hamwe bakaza gukora ibyo perezida w'igihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda yikuramo, ariko akaba ari gukora inama. Bivugwa neza ko ari inama zibanga ku buryo benshi cyane bakomeza kugenda basobanura neza ko ibi uyu mugabo ari gupanga bitazamuhira. Inkuru rero ziragenda zisobanura byinshi cyane, zerekana neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ibi bari kugenda babyihunza ndetse bagasa naho batabyumva cyane. Ese ni ukubera iki ingabo z'u Burundi iyo batekereje ku kijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko perezida wabo yagiye abivuga, ndetse no mu mbwirwaruhame avuga neza ko azaca mu Kirundo ngo agatera u Rwanda, ingabo z'u Burundi zimwe na zimwe ziganjemo abayobozi bakuru usanga bamaze kugenda bamwitakana, ndetse mu nama bakorana inama za gisirikare ugasanga ibi ntabwo bari kubyumva. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we ubwe nyirizina abafite ibyo yemerewe na bamwe mu bayobozi bivugwa neza ko barimo n'Ububirigi, ariko kandi ngo na perezida w'igihugu cya Kongo akemera ngo kuzashora amazahabu menshi cyane maze bakaba bagura ibikoresho. Ese iyi ntambara perezida w'igihugu cy'u Burundi abona yayitsinda? Nibyo benshi cyane bakomeje kwibaza, ariko nanone bakamusubiza neza ko bigoye cyane. Ubu tuvugana rero FDLR bivugwa neza ko yamaze kugenda igerageza kwiregurupa, ariko biragoye kuko baratatanye, ndetse bisa nkaho atari n'umubare munini kuko FCM23 yagiye ihangana nabo kuko bagiye bahurira mu bice bitandukanye. M23 igerageza kugaruramo umutekano, kandi aba FDLR ni bamwe mu bagenda bahungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo kuko ntaho bagira baba barasahura, ndetse bisa nkaho ari nabo bagiye bagerageza gukora n'ibikorwa bitandukanye byagiye bigaragara nk'ibikorwa biteye isoni, aho bagiye bafatikanya n'abawazarendo bagafata ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubu rero abangaba bari guhangana na FCM23 itaboroheye, iba yabacanyeho umuriro mu mpande zose. Bivugwa neza ko leta y'u Burundi iri gushaka kubifashisha. Ntabwo benshi cyane bari kubyumva ibitekerezo cyangwa se filozofi perezida w'igihugu cy'u Burundi afite kuri ibi, ndetse benshi baravuga neza ko yaba atarebye kure kuko bigaragara neza ko ibi bisa nkaho ari ukwisunga wa mugabo twavuze mugakubitanwa. Ibi
rero ntabwo bikomeje kugenda bititiza uwo ari we wese ku butaka bw'u Rwanda kuko bisa nkaho nta n'icyo bibabwiye, ahubwo bakomeje kugenda bagerageza gucunga umutekano ndetse w'imbibi z'u Rwanda. Amakuru kandi akavuga neza ko impamvu yonyine perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugerageza gukora ibi nuko ingabo ze zisa naho zamaze kumukwena akivuga umugambi wo kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, maze akaza kubabwira neza ko yabivuyemo, ariko mu kwikura mu isoni akaza gushaka aho yazakoresha intwaro ababiligi bari bamaze kumuha kuko adafite ubushobozi bwo kuzishyura. Rero bivugwa neza ko ashobora kuba yamaze guha ababiligi offre cyangwa se igitekerezo cy'uko babinyuza muri FDLR kugira ngo ntibizitirirwe u Burundi, ariko benshi bakavuga neza ko ahangaha aba yamaze gushya agomba kwishyuzwa ibyo ababiligi bamuhaye yabibura ndetse akaza gusubiza yo ibi bikoresho. Nubwo benshi cyane bakomeje kugenda babifata minenegwe cyangwa se babifata nk'ibintu byoroheje, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibyo yivugiye ko nta ntwara gifite koko ari ukuri, kuko benshi cyane bamaze kugenda bashyira ukuri hanze bagaragaza ko u Burundi nta ntwaro busigaranye mu bubiko ndetse bisa nkaho ibyabo byamaze kugenda birangira. Ni nayo mpamvu yari yagerageje kwaka igihugu cy'Ububiligi ngo intwaro zo gutera u Rwanda maze agahabwa amadrone ndetse n'izindi ntwaro zari zitaraza. Ibi rero byose bikaba byahise biburizwamo nyuma y'uko umugambi wari wanogejwe ndetse biza kurangira abamugiraga inama bamubwiye neza ko ibi ari nko kwirahuriraho umuriro. Inkuru zikomeje kuvugwa rero ku butaka bwa Kongo, reka bariho twisubirira, zikomeje kuvuga neza ko AFC M23 ubu ngubu iryamiye amajanja kuko hakomeje kuvugwa ibitero bigamije kwisubiza inyuma, ariko ibi bitero bigakorwa n'ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo. Akomeje kugaragara n'ingabo zaturutse mu gihugu cya Angola, benshi bavuga neza ko M23 ikomeje kugenda inabakoramo akazi nyuma y'umukoloneli wa Angola wishwe, hakomeje kugenda hapfa abandi basirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kunoza umugambi wo kuza gutera Minembwe ku yindi ncuro, ariko ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba remeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya AFC M23 byamaze gusandaza ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zagombaga kuza gutera ndetse zikarimbura Minembwe, aho bivugwa neza ko bashaka kuhashyira defense zikomeye cyane ndetse hakaza kuba training w'ingabo. Bivugwa neza ko ari za Kayumba Nyamwasa, izo yamaze kwita P5 nazo zikomeje guhura n'uruva gusenya ndibuze kukubwira. Amakuru kandi aravuga neza ko M23 yaburijemo igitero gikomeye cyane izi ngabo z'u Burundi zamaze gupanga ndetse zamaze kukinoza cyagombaga kwerekeza Iminembwe. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi turabigusobanura ndetse turabigarukaho muri aya makuru yacu. Nanone ndakubwira neza ko muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya hagaragaye ibitero bikomeye cyane y'igisirikare cya leta y'u Burundi gifatikanyije na Wazalendo, bongeye kunyura ku butaka barasa amasasu menshi cyane kuri defense z'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko M23 itabashije gusubira inyuma kuko yasaga naho yiteguye iki gitero cyakoresheje imbaraga z'umurengera. Abasirikare bakomeretse ku ruhande rwa M23 bivugwa neza ko bagera kuri 6, ariko nanone hakagaragara imirambo igera kuri 7 y'ingabo za Wazalendo zaguye muri ibitero. Abarundi 3 bafatiwe muri uru rugamba nabo bashobora kuza kwerekanwa isaha n'isaha. Ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa umutekano, politiki ndetse na diplomasi, aho ndi bukujyane Mikenke ndetse mu muhanda mugari werekeza ku munara wa Puezero ahongeye gutegerwa mbushi imodoka y'ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko yari irimo ibikoresho byiganjemo ibiryo ndetse n'imiti yagombaga kuza gushyirwa abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bamaze gukomerekera muri uru rugamba, aho inkundura ya Puezero yongeye gufata urundi rwego. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye nkubwira byinshi cyane ndetse nkagusobanurira uko ibintu byifashe. Reka duhere kuri inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububiligi nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi, nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze. Ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma ndetse n'ibikoresho byaramaze
kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi karitsiye ya Minembwe cyangwa se muri iyi misozi miremire ahasanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira ahasanzwe habika intwaro. Bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko 23 uyu mugambi yawuburijemo muri operasiyo. Bivugwa neza ko yakorosheje drone ebyiri za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubonera neza ko amazi atakiri yayande. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza 23 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko 23 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika, nk'uko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibi bice. Bivugwa neza ko baturutse muri Rumania ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Ni agahinda gakomeye cyane, ariko abatuye Umurenge ndetse na Mikenke n'inkengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5 bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine de Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazarendo, ariko ngo n'abasirikare bo mw'iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri 2, ndavuga abasoda 2 b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, ahongeye kubera ibitero bikomeye cyane. 23 yateza ambushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. 23 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi. Imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi 2 yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 23 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 23 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kure kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, bose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane.
Makuru agezweho agaragaza neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kugeza kuri ubu ngubu yirukankirijwe mu bitaro igitaraganya nyuma yuko benshi bavuze neza ko yaje kugira icyo twakita nka crise. Uyu mugabo wari uri mu kazi ke gasanzwe bikaza kurangira afashwe n'isereri akitura hasi. Amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite indwara amaranye iminsi ariko batashatse gutangaza, wa benshi cyane bagiye babihuza na diabete cyangwa se n'indwara y'umutima nk'uko byagiye bivugwa. Ibi rero nta gihamya gihari cy'indwara uyu mugabo arwaye kuko ntawe umukurikiranira hafi mu bijyanye n'ubuzima wigeze utangaza iyi ndwara. Gusa igihari nuko uyu mugabo arwaye. Ni inkuru iciye umugongo, benshi cyane bari bamaze no kugira neza ko uyu mugabo yagize ibibazo bidasanzwe, ariko kugeza kuri ubu ngubu biravugwa neza ko ashobora kuba ari muri koma. Ibitaro bisanzwe bimwitaho ndetse n'abaganga be bari prive biravugwa neza ko bari gukora ibishoboka byose ngo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi agaruke mu buzima. Ibi kandi byabaye mu gihe nta wabitekerezaga nyuma yuko bavugaga ko amaze iminsi arwaye, ariko biza kugaragara neza ko yamaze kugenda yoroherwa nk'uko byagiye bitangazwa ndetse akongera no kugaragara mu ruhame. Amakuru atugeraho ni amakuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye na leta y'u Burundi ikomeje kugenda igaragara muri insida zitandukanye mu bikorwa bitandukanye iri gupanga, aho benshi cyane bagiye bayishinja byinshi cyane ndetse hakagaragara n'ibimenyetso ko iri gutegura ibisa nk'intambara ariko itashobora. Kuri ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi basa n'abamaze gutangira ikimeze nk'imyigaragambyo, dore ko benshi bavuze neza ko iki gisoda cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibice bigera kuri bibiri. Bigenze bite rero? Abasirikare b'u Burundi bamaze gucikamo ibice bigera kuri bibiri nk'uko biri kugenda bigaragazwa nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana ibisa nk'aho ari ukudahuza. Bamwe bati perezida w'igihugu cy'u Burundi ntabwo ari guha agaciro abasoda b'igihugu, akomeje kubohera mu ntambara ndetse batitabwaho, maze abandi nabo bati perezida w'igihugu cy'u Burundi ibyo ari gukora nibyo arimo aragerageza gucungira u Burundi umutekano binyuze ku mipaka ndetse no hanze yayo. Ibi rero nibyo batari guhurizaho abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda bagira uruhande rwabo, maze na perezida w'igihugu cy'u Burundi akagira uruhande rwabo. Kuri ubu rero mu gihe uyu mugabo perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye, biravugwa neza ko abagabo basanzwe batavuga rumwe nawe bari gutegura ikimeze nk'aho ari kudeta. Ese birashoboka ko yatembagazwa ku butegetsi? Ariko bivugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko aho hose hamaze gushyirwa abasirikare benshi bashya ndetse n'abashinzwe umutekano biganjemo igipolisi cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kugenda barinda ibingibi. Kuri televiziyo ndetse na radio y'igihugu umutekano uba wakajijwe. Bisa nk'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza ko abamuri hafi basa naho atabizeye nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo bishobora kuzarangira bitagenze neza. Ni mu gihe yahitanye umwe mu baminisitiri bivugwa neza ko yari amufitiye amabanga menshi cyane, Minisitiri Gabi wishwe mu cyumweru gishize. Benshi bakavuga neza ko yishwe na leta y'u Burundi by'umwihariko perezida w'iki gihugu aho yasanzwe mu modoka ye yanizwe, ndetse benshi bakibaza kuri urupfu kuko nta wigeze agaragara muri operasiyo ndetse cyangwa waba wishe minisitiri, ahubwo benshi bakavuga neza ko ari leta ya perezida Ndayishimiye yamuhitanye. Perezida Ndayishimiye kandi nyine yakomeje kugenda agerekwaho iki cyaha cyo kwica minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi wishwe, ndetse ibintu bikaba bitamworoheye kugeza kuri ubu aho bivugwa neza ko yari amubikiye amabanga menshi cyane, akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kumwikiza. Ibi rero nabyo byatangije umwuka mubi, ibyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi mu minsi 3 yonyine ishize ibiri akomeje kugenda akora impinduka mu gisirikare, arakura bamwe mu nshingano agashyiramo abandi, akirukana bamwe akazana abandi. Ibiri gukomeza guteza ndetse bikagaragaza imyivumbagatanyo ariko iri siransiye ikomeje kugenda itutumba ikajya no hanze muri iki gisoda cy'u Burundi. Abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko abari mu bice nka Uvira, abangaba bakomeje kugenda nabo bahura n'uruva gusenya, barakubitwa amajya n'abaza. AFC 23 ntabwo iboroheye na gato, yabakomeje kugenda bakubitirwa ahareba inzega. Iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje guhura n'uruva gusenya mu buryo bwose nk'uko benshi cyane babivuga, aho bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana neza ko igisoda cy'u Burundi gishobora kuba kigiye gucikamo ibice, maze hakaba haba impinduka muri guverinoma y'u Burundi. Abasirikare benshi cyane ntabwo bacyumva perezida wabo uretse igitsure ndetse no kuba yagerageza gukoresha imbaraga z'umurengera, basa nkaho nawe bari kumuhigira ndetse bakubita agatoki ku kandi, kuko benshi bagaragaza neza ko batishimira uko
uko babanye muri iki gihe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akomeje kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye ahagerageza kohereza ingabo ze ngo mu bijyanye no gutabara, nyamara bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi bakamwibutsa ko nawe ingabo ze zidafite ubushobozi bwo guhangana nabo ashobora guhangana nazo, ahubwo bakamwibutsa neza ko Leta itabara iryamiye amajanja n'abandi batavuga rumwe na Leta y'u Burundi baryamiye amajanja, aho bamwibutsa neza ko ashobora kuzisanga ari gutandaraza nyamara imbaraga zamaze kugenda azimushirana. Nyene cyubahiro kandi akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko asa n'uwabuze amahitamo mu bikorwa byose yagiye yishoramo, aho benshi bakomeje kumwereka neza ko hari ibihugu bitandukanye birimo igihugu cya Kongo giyobowe na Tshisekedi ndetse n'igihugu cy'Ububiligi bakomeje kugenda bamushuka bamwoshya, bikazarangira Uburundi bwisanze mu ntambara ikomeye cyane budashobora kurwana, kandi aho bano bari kuyimushoramo ntacyo bafite cyo kumufasha uretse kuzamureka maze akabaga kifasha. Ibi rero nibyo bavuga neza ko biri gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi yumva adatuje ndetse akaza kuba yafatwa na pressure ndetse akagira amakrizi ya hato na hato, aho bishobora no kumugiraho ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwe nk'uko bitangazwa. Amakuru agezweho none yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda yijandika mu bikorwa bitandukanye birimo intambara ikomeye cyane iri guza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM 23 ndetse bikaza kurangira atanyuzwe, akaza kwinjira mu mugambi bivugwa neza ko yari umugambi ugamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi akabikoranamo n'igihugu cy'Ububiligi nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza, ariko kandi umugabo benshi bamaze kuvuga neza ko ubu ngubu yamaze kwicara ndetse ahamagarwa n'abayobozi batandukanye. Ku ikubitiro hamagawe na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ahamagarwa kandi na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, bamubwira neza ko ibyo yishoyemo ashobora kuzabigwamo ndetse ibitekerezo afite birimo ibyo gutera igihugu cy'u Rwanda bizamugwa nabi kuko azi neza ko nawe ibi bitamuhira. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye kwicara ndetse yicana na bamwe mu nteko ishinga amategeko ndetse na Etat Major, abasoda bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi bongera kumugira inama ya nyuma niko kugerageza gusaba imbabazi, nyamara araza kubikora gute ko afite isoni n'ikimwaro? Ibi ndakubwira kandi iby'imirwano ikomeye cyane yongeye kuba hagati ya FCM 23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Ibi byose birabera muri grupoma ya Bijombo, neza ibintu birakomeye cyane ndetse ahantu hasa naho hongeye kuba itandukaniro mu bijyanye n'imirwano, mu gihe benshi cyane bakiri gutekereza ku gahenge k'imirwano, nyamara imirwano yo irakomeje cyane. Igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyongeye kwerekeza mu bice bitandukanye bya Minembwe, ariko biza kurangira habereye ibitangaza bikomeye cyane. Ibi nibyo ndi bugusobanurire cyane, ni inkuru zigezweho aka kanya zisobanura byinshi cyane. Ndakubwira neza ko inkuru ikomeye igezweho ni inkuru yemeza neza ko perezida w'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwicazwa ndetse agirwa inama bwa nyuma birangira avuye kwizima. Uyu mugabo wari warasinyiye kuzatera igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi akabazi ko atabyishoboza, niko kujya inama n'igihugu cy'Ububiligi kugira ngo kizamufashe ndetse ngo kimuhe intwaro zigezweho, kuko yasobanuraga neza ko igihugu cye kidafite intwaro zigezweho ndetse ngo n'ubwirinzi bw'ikirere. Uyu mugabo kandi ibi ngibi yakomeje kugenda abipanga ndetse abishyigikiwemo na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto. Uyu mugabo nawe akaba inshuti ikomeye cyane, inshuti magara ya perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Aba bagabo bagiye umugambi ndetse banoza umugambi bavugaga neza ko ari umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, barabinoza ndetse biza kurangira bimenyekanye binyuze mu nzego z'iperereza ndetse n'ahagiye havugwa amagambo akomeye cyane arimo ko igihugu cy'u Burundi cyagiye kibisinyira kenshi, ngira ngo byaranavuzwe mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi wenyine yavugaga mu mbwirwaruhame na n'ubu zigihari, avuga neza ko gutera igihugu cy'u Burundi ngo yaca mu Kirundo ngo akagera i Kigali ngo ko atari kure ndetse bitamugora, nyamara benshi bamuhaye inkwenene bamubwira neza ko ibyo ari kuvuga atabizi. Kuri ubu rero yongeye kuganirizwa ndetse yerekwa impamvu ibyo avuga bitashoboka ndetse byahita bimugeraho, dore ko benshi bagiye bavuga neza ko Yoweri Kaguta Museveni utetse igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto utetse igihugu
gihugu cya Kenya bamubwiye neza ko ibi abitekereje nibura bitarenze amasaha 2 yakisanga intambara ye iri kurwanirwa i Bujumbura. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ari byo byamaze kugenda bimushyira ku gitutu, ndetse aho yagerageje gusa n'usaba imbabazi nk'uko yabihatiwe na bamwe mu bo bayoborana, nyamara biza kurangira akomeje kugenda yihagararaho. Ariko amakuru akavuga neza ko uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yaje kwerekwa details zose atari yarebye kure, birangira avuze ko ibi ngibi byari ubusazi. Aba basirikare rero etamajoro y'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yamushyize ku gitutu, ndetse imuhatira kuba yagerageza gusaba imbabazi, ndetse akabivuga mu ruhame n'ubwo umugambi yamaze kuwusubika. Benshi bakavuga neza ko umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Nanone kandi bagaca umugani bavuga neza ko uwigishe atajyaririrwa na rimwe. Ibi se nibyo byari bigiye kuba kuri uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru avuga neza ko ubu yamaze gusubiza ubwenge ku gihe. Ese intwaro z'Ububirigi bivugwa neza ko zari zatangiye kugezwa kuri ubutaka bw'u Burundi arazisubiza, cyangwa se arashaka agaciro k'amafaranga